Om Swastiastu. Om Awignamastu Namo Buddhaya. Inggih mapilawak titiang ring para pamirsa sareng sami sanedahat wangian titiang. Ring rahina mangkin puniki titiang jaga ngwacen geguritan sani mamudal ring ngepak punika jagi anggen titiang puniki lawat sejeroning pemargi kauripan titiang ring rahina inggih kadya punika kewendanan ketujuan titiang jagi ngewendanan pemargi geguritan kadi mangkin ngawakan pisan puniki kirang langkung anduk titiang ngaturang wacen utawi ngatos lurus derene yang kewendanan keiwangan titiang atau titiang kantun wi muda pisan dari sejeroning ngwacen daging gegitane kadi mangkin inggih suksema inggih aji pinaka guru rupakan titiang pelmu haji lurus aksi kewendanan titiange puniki Raris wendan pitake titiang ring aji ring dijaji megenah puniki paling saya waktu titiang ruruh kewendanan aji kadi mangkin titiang ruruh kewiyakiannya titiang puniki sampun paling ngeruruh kewendanan aji ring dijaji megenah punika tanpa sangkan rasi Riki aji panggih titiang kapun api kewedan aji Riki durus bapa cingak titiang pilunah titiang modal ledang polgo aji mau cacingak ring bedewekan titiang itu ya kulit Riki pianak cucu wantah saking Riki titiang nyantos sepengeroh haji ini sane mangkin nah pianak cucu jakma gajah kewiyakiannya titiang puniki sentanan aji pianak utawi cucu puniki wantah titiang mendasar antuk ketunan terima pamerasane mangkin dumugi pramoledang aji menerima sekadi kewendanan upacara pemerasa titiang sani sampun kesalahan kadi mangkin nanging mana rahayu
Take wonten kewendanan acara dicapun iki wantah kedasaran tumanah lacaril tanpa merik ring ligi haji kadimakin. Salagang juacaning namun buku itu pengelaksanaan jenenge selagang jemetang lagan jenenge Jumat mekejang ajak semton jenenge mekejangan Bapa sane mangkin papo wapo ini lungsur mau pamit gering ada panjenenge ya Jokonge lampah sagara mapan sarana wapune mendasar pendukung jani bakal ngelintangin sekarang itu jen pejalan wapun ini inggih beberapa sampun puput puniki pemargin ayah-ayah titiang sekadi titiang wajian galintang puniki duwelan kewendon tiang ketamat titiang puput titiang anduk titiang jalan promotan Om Santi 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 beli mengantosan Subema janji ketemu di jalan Kuma adine beli tusing bani keliwat kala reraman adine beli yang kenah-kenahan luang rasane ketemu di jalan bebas siragaman madamanan mamile panas dijajakan nahi legeli yang kena beline kita masih beli di kena tiangnya kijejani adi melali tiang kau miluh kijakan beli lanjani ke kuta Tekaden sudah biasa lanjani ke sanu Lapan tiangi didunggai beli lam ke Karangasem Tekaden umah beli ne apang adi nawa Aduh tiang sing juali Dini beli mengantosan Subema janji ketemu di jalan